أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرابي مسيبي يابوبي hettatoɓe Fouta Plus, on calminama, on juurama, on jafnama, on mbiyama onon jarro, onon jaafo, hono noon kewɗen wiide e kala saaha yo Allah yorɗon yaafo e mbijahi rasulu sallallahu alaihi wa sallam. En mbi taqabbal Allahu minna wa minkum. Hande kadi en garti e yewtere men korka, yewtere wattore nayeɓire, woni épisode 4. En garti kadi addude e wotere e toɓɓe ɗe kewɗen addude, woni faati bangal taƴgol. kadi en gari en ma en kaali hen holno nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam taƴirtuno e korka mum. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. حبريقا أنس بمالك رضي الله عنه وولد الله ونمكو ونينا صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات ومتجرة غندا تمروج كتشي ونجد كتشي gila tamrojum ha gede keccide qabla an yusalli ko adi ndewo juulata futuro. fa in lam takun rutubat fa ala tamaratin, so tawi a dañani taƴrude tamroje kecce, yeewo ganduɗa tamroje ɓendude timmude jorɗe. fa in lam takun, so tawi kadi a dañaki ɗen newanakima, hasa hasawatin min ma'in, ya ƴeew ganduɗa koni ndiyam gullam baɗɗam ko wayno kafe en, meew en, walla baɗɗam fariñen ko wayno ñeggulɗe en, kamɓe sahaba maɓe kamɓe nala sallallahu alaihi wasallam ko ñeeken ɗum ɗon wonno. rawahu Abu Dawud. فيا أيها العبد إذا أفطرت من صيام يومك فافطر على الرطب. إهما أن مجد الله كورو an maccuɗo Allah korowo o, so tawi a hoori ha a ara e tajje, sa ronkani tajuru tamroje kecce e gueɗe keccidde. so tawi a dañani yawa tamroje jorde ɓendude jorɗe. so tawi a dañani ƴeewa ndiyam gullam wayno ndiyam e kafe walla ndiyam e meew walla nekul gullen, ɗum fo tajira. wajtahidi an tutabbiqa hadhihi sunna, tinno e wadde oɗo sunna mo ganduɗa. fi an tashtarinde coodata rutaban, ganduɗa gueɗe kecciɗe ɗe woni tamroje ɗe mbini ɗen ni, lil fitri, pour wonande kumtari ma. fa in lam tajidi rutaba fashtara tamran fa in lam tajid faftar ala alma. so tawi ara sooda ganduɗa ɗe tamroje, ya ƴeew, so tawi a dañani gueɗe kecciɗe, ya ƴeew tamroje, cooda tamroje ɓennuɗe jorɗe ɗe fof tamroje mum tan. so tawi a dañani taƴira ndiyam, so ndiyam gullam, ndiyam kafe en e ko nandi hen. so ɗum fo a dañani ndiyam kafe en, ndiyam labɗo no min newani ma mbaɗa. fa ida aftarta min alsiyami fad'u bima jaa fi lhadith. so tawi kadi ara taƴa, sa hiya a hoori ha ara taƴa, nduwaɗa ñagoɗa Allah subhanahu wa ta'ala. enen hen duwuji gerɗe oɗo hadis mo jogorɗen haalde. an ibni Umar radiyallahu anhu qala: kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha aftara qala. nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ombo haalanno, so tawino o yeehi ha o ari humtade, o ari e tajje, ina waɗi ko haalanno, ina waɗi duwaw mo janganno. woni hol on duwawu woni ko jogoɗen haalde ko: dhahaba alrama'u wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah.
ko ɗum deniraɗo men sallllahu alayhi wa sallam ko oɗo duwa o janganno. a neɗɗo oni sa ronkayni janga oɗo duwa o sa ari tajji ko keñiɗa ko tampuɗa ko fof mbadda hen duwoɗa walla hay sa wawa oɗo duwa kam duwoɗa ko Allah newananma e duwuji fof duwoɗa ñagoɗo Allah moƴƴere mo walɗa Allah e bone jeygol. rawahu Abu Dawud. ajjil al-fitra min as-sawmi, keñoɗa kadi jaccoɗa so nangi muti tan mbasa wiɗa aɗa jooɗa ha ɓooyen ha niɓɓiɗen keñoɗa e tajji. so tawi fawra ghurubu shamsi, so tawi nangi muti tan keñoɗa jaccoɗa taja. wala tata'akhkhar, ceerno hoto nemnu so nangi futuro, so futuro yoni tan so tawi a anda waktu, a anda futuro no yondir no wayata, ketta wadda hakkille e jumaji walla keɗɗa anduɓe, keɗɗa radioji e ko nandi hen, walla tawara andi or mum mbi jartere watta hen hakkille. so yoni tan mbasa wiɗata fada ha ɓooya ha janggo ha kiyiɗa ha hiren tan jarab. li hadithi Sahl ibn Sa'ad anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala, en jaa hadisaji ɗi dalnirɗen hadis ganduɗa Sahl ibn Sa'ad wonde o yi anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, la yazalu nnasu bi khayrin ma ajjalu al-fitra. nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam o wi neɗɗo o serata e wondi e moƴƴere ma dama omo heño e tajgol makko. rawahu shaykhani, habri ɗum ganduɗa seeremɓe ɗiɗo ɓe woni Bukhari e Muslim. litakun mimman yuajjilu al-iftar, tinno beele jeyɗa e ɓen himmiroɓe heñotoɓe yawnotoɓe yaccetoɓe e kumtadi. so nangi muti jawa keñoɗa e humtade tajji. min siyamihi e korka maɗa. wa yuajjilu salata, kadi keñoɗa kadi jawna juuɗuma. so futuro yoni, so noddinama jere yonti a yeri a pari, hay so tamoroje ma ñama para tawa wonde salliji ma juula. so pari ha pari kontina ñamde maɗa so tawi newani ma. so tawi noon ka bawaɗo seede arwawi kadi noon kadi continue kumtade ma para, kono noon waktu o kam hoto yeebomo. no jawintoɗa ni humtade, kono noon kadi jawirta e juulu ngu hoɗo waktu o fatade. noon o wima wala takun mimman yuakhiru al-iftara was-salata, hoto jee on e ɓen ganduɗa nemnoɓe tajgol e nemnoɓe waktuji mumen julde. وقد قال عطية دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. oɗo gadda biteeɗo Adiya o wi kanko ari kanko omo wonde biteeɗo Masruq ɓe jeehito ummul mu'minin wona nene men Aisha ɓe tawi ɗum ɓe ngari ɓe namnimo mbi hema an yumum julɓe woni yumum men Aisha. o yimɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa ko sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jeeya. o wi goto e mabɓe ina yawno e tajgol, ina yawno juulu mum, himmirano juulu ummo juula, wona yawnade juulu ngu noon wadde par gas, ko yawnade huccande juulu ngu juula tim ha para. o wi goɗɗo o noon on ina leela tajje kadi ina leela juulde. joni yuma min Aisha jabato qalat yuma min Aisha tawi ayyuhuma alladhi yu'ajjilu al-iftara wa yu'ajjilu as-salata. nenen Aisha wi ko holone mabɓe woni mo ganduɗa ina yawno tajje, ina yawno kadi huccande juula. qala on Atiya wi qulna o yiɓe mbi Abdullahi yani ibn Mas'ud, o wi Abdullahi ibn Mas'ud o wi ko on ganduɗa kañum woni jawantoɗo e tajje yawno e juulu ngu.
قالت نين عائشة كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة ويدي كونون عبد الله بن مسعود ودا نيدي yawnade tajje yawnade julde o wi ko non de woni ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gollirtu noon wadde enene mbaɗi noon woni ñambin nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam rawahu muslim waltakun salatu lmaghribi bada an tuftira li fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam o wi kadi ya wat juuluma juulu futurgo yo won caggal nde taƴƴa sabu ko noon de nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam waɗanno قم بتفطير الصائمين إن تيسر لك لتحصل على مثل أجر من فطرته وياتن نون غمون داي أكد هورنوبه ko tajiri mbele daña e jobdi ndindi be jobate tawono sar okki kornode ko tajiri a dañade baraji poddidi baraji kanko kornode ko yobate ko kono noon ustitaaki e baraji on mo gokkuɗa wawi hunde kono ma dañ baraji poɗɗi ɗum on baraji makko ɗi li hadithi zayd ibn khalid al-juhani قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هنا وهبدو حديث ومعالي حديث وأن نلا صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا وإن لا صلى الله عليه وسلم kala on gokkuɗo kornoɗo ko tajiri kala on tañuɗo kornoɗo waɗi okki ɗum ko tajiri ya faam ma dañ jobdi hono jobdidi on mo gokkuɗa oni kono noon taw alda e ustede baraji on kornoɗo hay hunde o wi so newanimama okkude ko ñamminde kornoɗo okkuɗum ko tajiri ceerno ma dañ baraji poɗɗino baraji makko kanko kornoɗo yo Allah okki en ko enen balla hornoɓe bijahi sayyidil wujudi قد جعل الله لك أيها الصائم فرحتين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نلال صلى الله عليه وسلم كلا قل بني آدم لودي غندا عربين لين براي سبو كنون إن سوي هاونا لا بتيمير جيدي دي سواند اسكي الله سبحانه وتعالى walla mbaɗino moƴƴireji ɓeyde moƴƴireji beele keɓen cowanɗe kewɗe bijahi rasul sallallahu alayhi wa sallam ko noon qala allahu azza wa jalla o wi illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi o wi allah subhanahu wa taala wi noon ay neɗɗo o ko waɗata ko ene yoɓe sowe par sappo hay to temedde jeeɗiɗi sowande nde o wi noon ha heddi korka noon korkam ala hen korko ko kanko tan yoɓata jaaɗo Allah o weltini jaaɗo makko o welto jaaɗo ko waɗim ko o yoɓa ɗum Allah noon so yoɓima ceerno kala Allah yomma yo won ko moƴƴi de Allah bawɗo yoɓde ko wadde mbaɗen ko moƴƴi bel Allah yoɓa men ko moƴƴi bi jaahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bel en jobdindi heewa Allah kam mbo yoɓi fof weltoto so tawi ko moƴƴere kay kono noon o yima Allah subhanahu o wi so wona korka kanko yoɓata sabu wi neɗɗo yada'a shahwatahu wa ta'amuhu min ajli o wi sabu neɗɗo o ganduɗa o accat ganduɗa tuuyoji makko e bellam fittani makko fof o acca e ñamde makko o acca sababu ni neɗɗo o acci ɗum fof sababu ni Allah subhanahu wa ta'ala wadde ko Allah yamrimo ko kono taki Allah wi kañum ni ko kañum yoɓata jaaɗo Allah baɗɗo o ɗum lissaimi farhatani o wi kadi neɗɗo o maccuɗo Allah omo jogui weltoji ɗiɗi o wi farhatun inda fitrihi beltogol hen goto woni hollum inda fitrihi sagade o hoori nde tempi to taƴat ɗo o weltoto o bandi o foftat wa farhatun inda liqa'i rabbihi e weltare wonde woni sagade o jogori hawrude joom makko Allah subhanahu wa ta'ala yoɓa moƴƴireji ɗi golluno والخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك o wi ay kadi korɗo o ganduɗa korɗo o wi hendu yaltode e hunduko mum ndu lay tuutade mum e hendu yaltode ndu e hunduko mum o wi faam ina ɓuuri uurde to Allah subhanahu wa ta'ala ina ɓuuri to Allah ina ɓuuri uurde e letti to Allah subhanahu wa ta'ala kadi so tawi neɗɗo a hoodi ha artaje bismoɗa jangdo Allah mbiya bismillahi so tawi a ñaami ha pari kadi mbi jetta hen Allah mbiya alhamdulillahi rabbil alamin
sabu hadise ganduɗa hadisaji kadi en kewɗi en tindini neɗɗo so tawi aɗa ñama yawi bisimillahi so tawi kadi a paari ya yettu hen Allah mbiya alhamdulillahi ko Allah hokkuma ko kono noonne kadi tinnoɗa hay e ñamdu ndu wadde hen netade hen ganduɗa hay ñamdu ndu e netade hen e ñamude banggue islam e ganduɗa ñamde ganduɗa e needi tawno ñamde woodi e needi ñamde yeeso ma e kadi e ñamde banggue ma ɗum koye neediji ñamde jeeya tawno on suka ñamde nelaɗo sallallahu alih w sallam omo nokka ga ha nelaɗo sallallahu alih w sallam wimo wi bisimillahi o ñaama yeeso makko kono noon ni kadi ko heɗum jaa hadisaji goɗɗi gardi dalilaji والحديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها نرى صلى الله عليه وسلم وي الله سبحانه وتعالى إن ولا إجاد مك كم الله سبحانه وتعالى أمو ولا يدوم سانغني أري نيامدي وي هن بسم الله أمي كدي يتي هن وي الحمد لله كدي ولا ويري ويتي بسم الله وبروي الحمد لله ابن الندعو عن ستوي إذا كنت صائما فأكثر من الدعاء لحديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات لا ترد كدي ستوي أو هوري ها على تاجي كبنا دوج ما أنكور هبن دوج عند اللور كور كاج مالي نلعب صلى الله عليه وسلم وي دوج تتين دتاكي ون هولون دعاء دعوة الوالد والدعاء جهنا ودوني بدو on ruttitaake Allah wawi on du'a wona jam wa da'watu as-sa'im e du'a kordo ruttitaake e hol goddo o yi wa da'watul musafir e du'a ganda on dannido taw danni ko fi sabilillah on du'a mum kadi ruttitaake wadde non neddo non tinnode kebbinen duwuji e korkaaji mindi e tawno du'a ko kanyum woni dewal Allah ko kanyum woni du'a yo Allah okku en no ganduda wawde horde kadi ñaagaade Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴere e tawno neddo kala kala ñaago moƴƴere ñaago Allah moƴƴere aduna e moƴƴere l'akhirah e no ari ha en jettima do kadi yewtere men ganduda hande nde yewtere naybire episode kado kadi inshallah boyata so Allah haaji kadi ma on jeeb galle jomo inshallah ta'ala e kadi mbawson yejide abonné on wadde partager e foto plus o mbele yaare yes mbele ya bamto kadi inshallah ta'ala ha jeeyi e teyeji gondi yes fofo darna dum non onon jaro onon jaako in uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.